Predsjednik opštine Kula Damjan Miljanić prisustvovao je danas u vladi Srbije potpisivanju ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji i izgradnji vodovodne mreže u ovoj opštini, čime počinje prva faza rešavanja višedecenijskog problema vodosnabdevanja. Ugovor vredan 287 miliona dinara potpisan je sa Ministarstvom za javna ulaganja i predstavnikom izvođača radova, a odnosi se na rekonstrukciju prvih 14,3 km vodovodne mreže. Radovi će obuhvatiti 751 priključak, odnosno između 2.500 i 3.000 građana na teritoriji Kule, Crvenke i Sivca. Ministar Darko Glišić izjavio je da je postojeća mreža stara između 45 i 55 godina, te da su materijali poput azbesta i cementa doveli do velikih gubitaka, čestih kvarova i nestašica vode, a projekat rekonstrukcije vodovodne mreže pokrenut je nakon razgovora sa lokalnim rukovodstvom, tokom kojih je on izdvojen kao jedan od najvećih problema. Danas smo potpisali ugovor o rekonstrukciji vodovoda u opštini Kula. Mi smo se pre nekih otprilike 2 meseca sastali sa rukovodstvom opštine Kula i razgovarali o tome šta su najveći problemi građana opštine Kula i kao jedan od najvećih problema jeste apostrofirana voda i vodosnabdevanje, obzirom da je vodovodna mreža u Kuli stara negde između 45 i 55 godina, da se dakle u to vreme koristio kao materijal taj azbest i cement i da kao i u većini opština širom Srbije pravi velike gubitke i usled dotrajalosti dolazi do čestih kvarova, do nestašice vode, do dakle veoma otežanog snabdevanja pijaćom vodom svih građana opštine Kula. I mi smo se tada dogovorili da realizujemo za početak jedan projekat koji bi pomogao da građani imaju bolje vodosnabdevanje i dogovorili smo se za tih prvih 14,3 km koliko je predmet odnosno ovog danas konkretno potpisivanja i dogovora koje smo tada postigli, da u to uložimo 287 miliona dinara i da u narednih otprilike godinu dana taj posao završimo. To je deo dakle koji pokriva 751 priključak, negdje tu između 2.500 i 3.000 ljudi koji žive na tom potezu i kada taj deo posla završimo da preostalih oko 65 kilometara jako dotrajale vodovodne mreže krenemo da radimo i da je rekonstruišemo. Evo danas smo došli do te faze dakle da možemo slobodno da kažemo da očekujemo da radovi počnu za nedelju ili 2 dana. Ugovor je potpisan i ono što smo obećali građanima opštine Kula, možda je to tada bilo nekome onako smešno ili su na drugačiji način posmatrali naš veoma, rekao bih, detaljan sastanak koji smo imali kod predsjednika opštine, računajući da to spada u, ne znam, predizborne svrhe ili šta god već, ali kao što vidite, taj posao je okončan i čeka se sada samo realizacija tog veoma značajnog posla koji će na potezu Kula, Crvenka, Sivac da reši velike probleme svim žiteljima. Zanimljivo je da na teritoriji opštine Kula postoje 4 vodovodna preduzeća o kojima se stara opština Kula. Postoji još jedan mesna zajednica Lipar o kome se brine, dakle, mesna zajednica Lipar, ali ova 4 vodovoda Kula, Crvenka, Sivac i Ruski Krstur jesu, dakle, javni sistemi i bit će predmet naših razgovora, dogovora da i kasnije krenemo to da rekonstruišemo, da pomognemo i da probamo da učinimo sve ono što je možda trebalo pre 20 ili pre 25 godina da se učini na teritoriji opštine Kula, a niko nije to uradio, niti je o tome mislio, niti su o tome vodili računa i ja to uvek volim da kažem, kud nam je sve zapalo, nek zapadne i to da mi taj deo posla rešimo i evo rešavamo ga. Miljanić je istakao da je reč o jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata za opštinu koji će direktno uticati na kvalitet života stanovništva. Želim da se zahvalim pre svega ministru i republičkoj vladi i ovo je dokaz da se ne radi o predizbornim obećanjima, već je to politika Srbije, politika koju definiše i realizuje predsjednik Aleksandar Vučić,
da je to politika pobeda i zato će Srbija i nastaviti da pobeđuje. Malu ispravku ministru, Lipar je takođe ušao sada u sistem, ušao je u sistem, tako je, ušao je u sistem komunalnih preduzeća i u Liparu se sprovode takođe radovi na zameni vodovodne mreže, sredstva su obezbeđena sa nekog drugog nivoa vlasti iz pokrajinskih sredstava, tako da u Kuli nastavlja intenzivno da se gradi i rade bitni i prioritetni projekti, a ovaj projekat je jedan od najvažnijih projekata na teritoriji naše opštine i zahvaljujem i na ovim, da kažemo, nagoveštajima da će se nastaviti realizacija projekta i ja sam uveren da će jako brzo biti od 315 km vodovodne mreže, oko 80 km je znači ono što treba da se reši, rešavanjem ovih 14 km i još neka 4 km koje se rade takođe paralelno sa ovim radovima gde su sredstva sa drugih nivoa vlasti obezbeđeni. Uveren se da će građani Kule veoma brzo imati rešen potpuno sistem vodosnabdevanja.